Tigasat. Napalabas, nakaunget ni Rocco gapu iti saan pay a panagbayad ti may sa kadagiti bayarda iti marihuana. Nagbuteng nga rod ni Cleopatra gapu iti jar ni Rocco. Isu ang nagkarida ito'y asingiran nanto ti nakautang kadakwada. Kabayatan na, nakunamot ni Angeli at tulungan na ni Ariela amang ipag na iti papeles ti sanikwa ti inana. Napan nga rod dagitoy iti opisina ti sigod ni abogado da Ariela kenday di Luisito. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Sapay lakuma, tamadanon tatisigod nga abogado mi iti daydi titom a Luisito, Angeli. Oh, aday tantirom na, mami. Wen, Angeli. Ha, Oh, apay, mami. mabiit laeng. Sabali matan tinakapaskil anagan iti ayan ti Ridaw. Ha? Saan matan ani ator ni Bartolome ti adda dita? Ha? Tinasayaat. Agdamag tayo, mami. Damagan tayo. No sa dino itanti ayan ni Attorney Bartolome. Awan met gaya man ijay ni Attorney Bartolome. Makargaya man iti opisina na. Talaga gayam anabayagan asan nyo nakita ti attorney yo, mami. Wen tawan met ngamin ti pakasapulak ken kuana idi. Italang met amasapul kumanen ti tulong na. No kasta, mami, asino nga rod nga attorney ti nagpanotaryuan nyo kadagiti kasuratan a nagpinirmaan nyo kanimang Rocco. At ang amin impakita na nagpinirmaan nyo, maipapan iti utang nyo. Tay mo ni Rocco nga attorney. Anya? Sana bali, tadamot kadatan ti address ni Attorney Bartolome. Nalakalaeng amasarakan taday jay. Sa bagay mo't ket di, mami. Ang agawid tapay. Mariknak ti banukon. Kayat kun ti aginana. Ay, uray siyak, mami. Nabanugak mo tan ngagmanmaneho. Ay, makabanug mo ti agmaneho nang runa no traffic. Makapaburyong. Uray siyak nga rod. Manipod na pukaw ti kwartak. Manipod lino kunak dayjay nga Antonia. Kaslaawanan ti gaganay gayak. Mami. Oh, agsangit kayo man ay. Nasakit lang amin tinakam kan parukong ko. Diyak kayat ang umato ti presyon ti darak. Iso ano mabalin? Diyak kayat ti agpungtot. Iso nga imbes nga agungatak. Isangit ko laengan ti sakit tinakam ko. Awanen ti kwartak. Inururnong ko iti mano at awan. Birok ti negosyok na ijay. Ang nagpukaulatan agaslawan at yaman na. Mami. Sayang pa'y dayjay a kwartak. Sayang, Angeli. Ala, hustol, mami. San abane? Tanatiliwan dagiti nang loko kada kayo. San abane? Tanumalako yu dagiti sanikwayo. Adun tumanan di kwartayo. Sa bagay matkiti Wen. Numalakok ti sanikwak. Adun tumanen ti kwartak. Iso amasapol ang maasikaso ti papeles ti sanikwayo. Oh. Tapno malako yun. Nasaysaya at matlaang.
No maipanaganan kada kayo ti saniko day di Tito Luisito nga impatawid na kada kayo. Agmamayaw akas lamanok dagiti amo kita. Agpapadada nga awan gaganay gayan na. Ni Seruka, nakasangger iti sopa ijay salas. Madlaw anaunag ti pampanunutan na. Nimot Madam Ariela, nakayda iti sopa. Kat nakapungan iti lupo ni Seruka. Ay na. Ay, saan damat nga ron amaturog? Nakamulagat damat. Ngum, awan agsasaaw. Kat nimot Ma'am Angelay. Nakasikawin latan ngagsilsilpon ijay tirasa. Siting pretty matlatta day ta Ma'am Angelay. Ijay lamat agibaon ti paglaingan day ta. Nanalabang! Kasi ta, ayaban nak manang. Meriendaman, mabisina. Agibaon manang. Nangad na ka din, nanalabang? Ay, wan ma'am! Anya merienda ti kayat yaw. Pansait, sandwich, adoba, wano paksay. Saan na ka pagirinabakkan ka, nanalabang? Ay, anya nga rod merienda ti kayat mau, ma'am. Ibagam tapno amok ti sagana. Dandan ni malpas konto'y inawak. Ay, nawaw. Madamdamalaeng. Makainan na agtumanain. Mayat ti trabaho dito restaurant. Agin nawlaeng. Numalpas. Sitting pretty ak manay na inawaw. Naglagan ti trabaho dito. Naimbag laki din Tadani pa niyang abispring kaway nawaw. Patak na marigrigat day jay. Ngam ado ti gagayim na big time. Ken, already kapsat na ani Sir Dominador. Adaw, tigagayim day dya babaknang. Puro big time, tigagayim dagi dya nga kapsat. Oh, aday ta. Nalpasit tar aramiday. Ay, agpuna siya ko. Tayo nag-agistambay dya sa mo to restaurant. Ay, nawaw. Ay, oh, ayusay. Ay, nagmayat ka tagistambay ijay. Ado ti mapalabas mo no kwa. Ay, nawaw. Ado ti mabuya ijay ruar kahit. Ay, kwa. Pinakaduin ni Munri ijay entrance. Adwag nga agasis ka dagiti sumrag a customer. Ay, nawaw. Imat panyang data dimsal dita taksian nagsardang iti bataw. Ay, panyang! Balyaw! Sa dino tayan ni Munray. Ay, nawaw. Ada di taunag. Pinagmerienda dagiti waitress. Kwa, inawagak ti kabsat ko itay. Imbakadak pailaan. Tasapsapulan manan ni Uncle na. Anya? Tapay ka naw. Ay, nawaw. Mailiw siguro Anya? Di, saan man nanyag trabaho tayo awer ka, panyang? Saan na bali? Agsublin tumanan Ay, madanaganak ngamin. Amang ano niya ti mapasamak kin ni Sir Samuel. No saan mapatganti kayat na. Ay, nawaw. Sige nga raw, tulungan ka ang mga ayaw kin ni Munray. Alariel, ano sa mga sikaswan ti papeles ti sanikwa, tas ikamat ti sapulit. Dagdagkal nga minti karbangam ta asawam dahi di Luisito. Wan, Rocco. Agpakuyog aktukan ni Angeli. Tamapan kami iti opisina ni Attorney Bartolome. Anya? Diyay sigod nga abogado dahi di Luisito? Wan, suwiti pay. Apay aday jay pailang ti asitgam. Ni Attorney Bartolome ti makaammo iti amin a papeles ti saniko tayo, Rocco. Ngam gayim dahi di Luisito dahi jay nga attorney. Saan aya? Wan. Ariela, amang ano... Di ka kadi madanagan, Rocco, suwiti pay. Gayamak day jay nga attorney. No gayam day di Luisito day jay, gayamak mat. Ammo namat nga asawak day di Luisito. Patsak at tulungan nak day jay. Sige,
Magamu ka nga rod, Ariela. Ah, kasla damang sit-sit-sit kanya. Sa dino nga tati ayan. Kumusta, Rocco? Samuel. Kumusta? Apay nga, adda ka. Natay ka na sana ya. Aday wanak. Di asit ka na. Di nagpapanawan. Ah. Taumay ko singirin ti 20 pesos nga utang mo kanyak. Utang? Awan ti utang ko kan ka, Samuel. Adda, 20 pesos. Ah. Bayadam day jay. Ah. Ti utang kat utang. Ah. Nasken abayadam, Rocco. Awan ti utang ko. Awan na. Adda nga rod. Adda utang mo kanyak, Rocco. Agbayad kan. Pati ti interes na. Bayadam. Ti 20 pesos nga inutang mo. Asaan mo anapay bayadan? Nagbalinin at 2 milyon na pesos. Nya. Agbayad kan, Rocco. Nagdakkel mo ti utang ko. Awan ti utang ko akasta. Nagdakkel. Awan ti utang ko. Awan ti utang ko. Awan. Rocco! Rocco! Agreeing ka. Nagtagtagainap ka. Agyaman na ka. Tagtagay na plagayam. Kung naglanog pa'y sunday dyan ay tagtagay na ko. Anyat na itagtagainap mo. Apay akas laad da kabutang mo. Ariela, ni Samuel. Anyat imbaga na. Nagtatum ti panagkita na kanyak. Nakabutbutang tilangan. Anya. Ariela, bantayan na ka. Ang mga numay tagtagay kumanin numadamdama. Ringan nakto, pang-asim. Anya. Di ka rumrumbar dito silita. Dito ka lang, Ariela. Bantayan nak, amaturo. 2 bulan nga rudal na di da intintiswil daw. Ay masursurunak. Anya? Kasanon nga ino adda pamilya kabibiyaga dinabi sinandan. Kuna dabak nang da ngem dilimot tiswil daw. Ay masuruna ka talaga. Ala, Yanos mon lable. Mabitlaeng Antoy, ala umpay laeng daytoy. Ha? Apay deta akwarta pa niyang. Allowance mo pa'y laeng pangururayam iti sweldom. Ha? Ay sana. Diyak kaya ti makautang. Iso pa'y apang panunutik no adda utang ka. Saan ko nga ipautang dayta? Itid ko. Diyak pabayadan. Sana. Maibus ti kwarta Ala mahalo. kit din. Inikanak nga minjay kabagis ko iti kwartak. Ay, sigurado ka pa niyang. Ay sus, kababainan kan ka. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Sakit di ko matagbain Takanayo nakagkid daw iti paborkan ka. Ay, napanyang. Ay, nagsingpot ka talaga. Managparabor ka. Ay, nubak nang kasiguraw. Adong tinatulungan man niya. Nawan siguro ti Margrigat iti lugar tayaw. Nubak nang ka. Ta sigurado natulungan mami nida. Saan mo't lang nga iti pinansyal abanag di mabalin nga itulong tayo iti pada tayo at tao. Iso nga uray na kurapay tayo laang. At dalat tamot maitulong tayo iti pada tayo at tao. Sa bagay mo't di ay husto ka iti day tapanyang. Saan la akwarta ti mabalin nga itulong iti pada tayo at tao. Mabalin tayo nga itulong ti mismo abagi tayo. Babaan iti agduduma awagas, panyang. 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 Agreeing ka. Sir Samuel, makabangon kan makasaukan. Wen Panyang. Agpakada akon. Agyaman iti adwa sakripisyo.
kan tulong mo kanyak. Nagsaya at kaunay. Jak tumalipatan ti utang ko anay pag-anakam kan ka. Papanamngay. Agawid ako na. Tanay bagag matan. Inag-agsingir iti utang da kanyak. Tapno at pagbayad ko kan ka. Ay, saan ka pa'y apumanaw, Sir Samuel? Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Agdardarasak man yang. Baliwan tanto, ti agsarita. Agsubli akto. Sir Samuel! Mabitlaan! Agsublik! Sir... Ay... Tagtagay-inap lagayan. Ni... Ay, parbangon mo't kaya man. Bumangon ako na. Inakagluton. Hanggang masakpay na. Inakpay kitaan ni Sir Samuel iti silid na. Amangan no nakariingan. Itay pa anak kaluto ak. Diyak mo't la maurayan nga agriing ni Sir Samuel. Sigud mo't anasapang agriing. Sir Samuel! Sir, aldawan. Agriing kan, tagar mo sarkan. Sir Samuel! Naimas mo't titurog na. Itaman pa'y. Kat sigud mo't anaridam ni Sir Samuel. Sir, agriing kan. Mangan ka pa'y. Ituloy munto ti maturog no madamdama. Sir? Ay, apay ngay. Diyak mo't mariing ni Sir Samuel. Apayan ngay. Anya ti mapaspasama kin ni Samuel. Gagayem, diyo liwa na dinggen tituloy tinobela tayo ano Pauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, ninamnaman ni Ariela amadanon dati sigod niya abogado day di Luisito iti opisina na. Ngam na pa ay daytoy. Gapota imakaren iti opisina ti sigod niya abogado da. Intalagmatan ni Rocco kina Ariela ti pan nakaasikaso ti papeles ti sanikwa day di Luisito. Ta iso ti addaan karbengan ang mga asikaso iti dayta. Iti sabali abangir, na itagtagay nagmat ni Panyang ti panagimbagan ni Samuel. Kabigatan na, pakanen na kuman ni Samuel, ngam saan namatan amariin daytoy. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo, ana Pauluan. Tigasa. Diyos ko, apay ngay adyak mo't mariingan ni Sir Samuel. Sir Samuel, agring ka na. Sir, ay na, agang-angas pa'y mat. Apay ngay adi mat agriingan. Ay, makapadanag. Ni Malyong. Hello, Malyong. Nasaya atay mawag ka. Ni Sir Samuel. Ay nawaw. Apay ni Sir Samuel Panyang. Diyak mo't mariingan. Kanya? Ay, ang mga nunapuyat ay nawaw. Saan, mat? Nagsapan tupay anaturog idirabi eh. Sige, tumayak di Panyang. Nakataksi Bye. Sige, urayan ka, Malyong. Bye. Ay nawaw. Agang angis pa'y mo't Panyang. Juan, ang ngabjak nga ron mariing. Madanakan. Italang amin anarnakan iti husto. Kan
Sigud anaridam ni Sir Samuel. Ay, nawaw. Ay, mabitlaeng Tasyak man timang riing panyang. Ay, Sir! Agreeing ka na, ay, nawaw! Sir Samuel! ay. Malyong! Ha! Nagasog! Apin, Nagmulagatan! makita may nawaw. Kas jay laeng day jay panyang, ay, nawaw. Ay na, agyamanak. Agyamanak ta nakariing kan, Sir Samuel. Malyong, mabait laing ha. Ay, Inak isaga na ti kanan na. sige laeng panyang, ay, nawaw. Kasarsaritak pa'y laeng ni Sir Samuel. Sir Samuel, anyat mariknam. Sir, adda ka din nasakit kan ka. Anyat napasamakan ka. Apay anag bayag, saka nakariing. Oo, ulit man, sir. Nagtagtagainap ka, kasta ka di. Anyat na itagtagainap mo. Ne. Ay, agsangit ka manen. Kunamno matay kan, sir? Apay aya, anyat na itagtagainap mo. Ay, ala. Di mon pilitan tag sa uno marigatan ka, sir. Saanan? Attorney Ana Bartolome. Ha? Iha, dayto yan ti opisina ni attorney. Ay, uwan nga paiso. Ala, sumrak tayon, mami. O sige, umay ka na, Angeli. Kuyugan nak iti unag. Tapno mangag mo ti anyaman na apagsaritaan mi. Okay, mami. Oh, Ma'am Ariela. Kamusta? Long time no see. I'm not okay today, Attorney Bartolome. Ha? Any problem, Ma'am Ariela? Oh, adda nga rod problema, attorney. Maipapanday to'y iti sanikuami iti day di Luisito. Anya ti problema, Ma'am Ariela? Ti amok ngamin, naurnosen ti papeles ti sanikuami, sakbay anatay. Ang nagan na pa'y matlagayam tinakanagan iti papeles. Ti amok ngamin kat siyak tinakainaganan dagijay a papeles. Ang nagan na pa'y matlagayam, attorney. Ket anya ita, Ma'am Ariela? Kaya't ko kuma apa i-transfer itinagan ko dagiti sanikwami, attorney. Iso, akasapulak ti tulong mo. Kaya't katulungan iti dayta, Ma'am Ariela. Ngem, narigat ang mapasamak ti bagbagam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, attorney? Umuna, Ma'am Ariela,
Saan yo a conjugal property ken ni Sir Luisito, ti sanikwa a napanawan na. Ken may kadwa, saan kayo a nagkasar iti yaday dia Sir Luisito? Ha? Awan angam, nabayag anagdan na kami. Nabayag anagasawa kami. Kan may sa siyak ti mangbaybayad iti buwis ti sanikwami. Siyak amin ti mga asikaso kadagijay. Siyak laeng tinangital kanday di Luisito iti sanikwami. Siyak tinangibilinan na sakbay anatay. Kan imbagana, asyak ti mangtawid kadagiti napanawan na. Tasyak ti asawa na, attorney. Siyak laeng. Ma'am Ariela, uray si kategbaybayad iti buwis, ta nagtawd mo't lang iti negosyo day di Luisito ti pagbaybayad mo iti buwis, saan ka di? Ha? Isu ala dingitek, Ma'am Ariela, ngem awan karbengam amangalman iti sanikwa, asaan met aparaken ka. Attorney. Excuse me, mabalin ti makisingit iti saritaan nyo kani Mami, attorney? Okay, ma'am. No awan karbangan ni Mami iti sanikwa na panawan day di Tito Luisito, asinong arod ti mang tawid kadagijay? Ay wen, malagip ko gayam. Ayan ti anak day di Sir Luisito? Ha? Kwa? Awanan, attorney. Awanen? Anyat ket mo sa awen, ma'am? Kwa? Nabayagan ang nagpukaw, nagdalaw, pimanaw, kat jak amo, no si bibiyag pa'y wenno saanan. Anya? Sukir nga minday jay nga ubing. Di na kaya ti mabagbagaan, iso apimanaw. Sa pulin nyo, ta isulaing taadaan karbengan kargiti sa nikwa ti amana. Attorney, saan ka di amabalin anilaangan Mami ti pakaipatawidan dagiti sanikwa day di Tito Luisito? Unmat ngamin, attorney. Total, syakmat at talaga ti asawa na. Agbayadak uray mano. Mano ti kasapulam, attorney. Ibagham, nakasagana ak amang ipaay, basta doktorem ti dokumento. Siyak ti pangipanaganam iti sanikuwami. Ladingitek, Ma'am Ariela, ngem adda ti anak day di Sir Luisito, iso ti adda karbengan na iti sanikwa ti amana. Kasano nga rod day tuyan, attorney? Kasano akon? Excuse me, song batak biit ti awag ko. Buisit! Buisit at talaga ti kastoy. Saan ang mabalinti imbaga ni attorney? Mami, nalawag mo ti imbagana. Awan ti mabalin nyo. Ni Monray ti addaan karbangan iti sanikwayo. Buisit kit di ti kastoy. Jay awan serserbi na at tao ti agnumar iti kinabaknang ko. Saan ang mabalin? Mami, Parta kampay ti agpataray, Angeli. Kayat ko ang makasaritan ni Rocco. Imbagam kumabayadan ta iti hustua. Basta may remedyo ti amin, Ariela. Imbagak nga madlaw adi na kayat ti singasing ko. Anya? Saan ngamin apapasuksukan dayjay nga attorney? Gayam ngamin day di Luisito dayjay nga attorney. Buisit na talaga ti kastoy. Kasano day to yan, Rocco? Sa bagay, nalakalang mitkit di dayta, Ariela. Ada remedyo iti dayta. Ha? Kasano ko ma? Padispat sata, dayta monray. Anya? Numapukaw dayta monray.
Si kanton dadan karbangan kadagiti sanikwa day di Luisito. Tawan magtanti kakabagyan na. Roko, Awan niya. Umanugot ka iti singasing ko, Ariela? Ay, si kagayam ti bagbagadang anak ni Madam Ariela Baraw. Ay, sus, nagtaer ka gayam nga ubeng. Saan akong nga ubing, nana? Ha? Ay, baro ko na kumay. Ay, hindi, nagtaer ka, Baraw. Kuna ni nana panyang, da kayo kano ti kabarbaro ababaon ni J Mansion. Ay, wun, Baraw. Ijay mansyon yaw ti pagtrab-trabahwak ita. Kumusta ngay da mamakan manang ko? Kasjelat ta, ungat da nga ungat. Saan dak ka di asap-sapulan da mamak, nana? Ay, saan magbaraw? Jak tupay amo nga da kang anak ni Madam Ariela. Ta saan da kadakdakamatan iti saritaan da. Damalungkan panyanglat na kaamuak. Kasta ka di, nana? Un baraw, linaksid da kan samot nga minan nga anak ni Mamam. Jak amo nana? Pinapanaw nakmat nga mina ni J Mansion. Apay ngay. Saan dakmat nga min akay kayat? Idi na tayo ni papak. Nagbalinda mo't na nauyong kanyak. Anya, ay una yan. Anya aklase nga ina ni Mamam. Apay ana iturod na tinang papanaw kan ka. Anak na ka, ngam pagtalawon nakakit din, akasla ayaw. Wan nga rod. Ngamjak kayat ti agimulay ti sakit tinakam. Ta saan akayat ni Lord ti kasta. Ay na, agsungani kayo iti ugali ijay inam, baraw. Nanaknakam kan sapay ngam ni Mamam. Ha? Allah, saan mo't nanaknakam mo't ni mamak takanayon na nga ibaga idi kanyak, analaing kano. Ado ti amuna, kan nasirib kano ni mamak. Nasirib ay iti kalukwan. Ha? Anya jay kunam, nana? Ha? Ay, kwa? Ay, awan baraw. Awan, ay. Ha? Ni mamak ti umawawag? Hello, mama? sa dino ti ayan mo ita, Monrey? Kwa. Kuna ni nanapan niyang. Tsak ibagbaga kada mamati kadak dito ayan ni Uncle Kwa Samuel. Hello? Ayan mo, kuna? Kwa mama. Ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka. Ha? Apay ka di mama? Adta pagsaritaan ta, napatag abanag, pagsaya atam da ito'y. Ha? Anya ngay dayta mama? Di mo namuan. Basta ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka, itamatlaan. Kwa, narigat yo masapulan to'y lugar ngayan ko. Imposible, Ayan mo nga minita. Jak nga rod ammo, mama. Anya. Sige. Agkita tangarod ijay plaza. Agtaksi ka. Ibagam a plaza ti papanam. Sige. Umawagak manan inton madamdama. Basta agsagana kan. Agrobot kan. Bye. Bye, mama. Hala, kasanungatan ngay. Ay nawaw. Saan Monrey? Di ka mapan. Ha? Anyat naknakanda dya Amada Mariela? Apay ka nawa kayat nakamakasarita? Anyat ibaganakin ka ay nawaw. Jak amo tata. Di namot imbaga. Ay nawaw, saan ka amapan? Ha?
Makapaatap mo da dya, mamam. Pinapanaw na ka, kalpasan na, kaya't naka makasarita. Anya nga iti kaya't naasaway na nawaw. Sa anak amapan, kunam, tatamalyong. Wine, apay kumamapan ka ngay ay nawaw. Ala, amangan mo agungot ni mama, tata. Ay, bayam nga gungayt. Saan nakaaman ano dayjay? Basta saan ka ngagpagpakitakin kwa na, ay nawaw. Ha? Ni mama man ang ti umawawag, tata. Ay nawaw, sungbatam. Tay bagam saan ka amapan. Mabutungak, tatamalyong. Sigurado nga ung tanak. Ay nawaw. Nan, tasyak timang sungbat. Ha? Hello, Madam Mariela. Hello, Madam. Hello. Hello. Ay nawaw. In-cancel na mo ten munray. Talaga sa balit agparparit na kanya kabaraw. Panagkunak at dadagas a plano ng aramidain. Ay nawaw. Basta di ka makisinsin narakin ni mamam. No saan nakakadwa munray. Wan? Ay nawaw. Uwen, tatamalyong. Angeli, Romuarta, Papananta, mami. sa pulanta ni Monrey. Anya? Mapanta iti lugar a mabalin apakasarakan taken kuana. Di mat inawagan nyo. Di na kayat ti makisinarak kada kayo. Saan ani Monrey ti simmong bat iti naudi aya awag ko kan kuana. Anya? Dayjay amalyong tinangsong bat iti cellphone ni Monrey. Anya? Ha? Talaga ang man nakibiyang day di alakay? Wen garod, iso asapulan ta ni Monrey. Kat no kasapulan a puwersaan ta sumurot kadata. Aramidan ta, Angeli. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami iting kay panangdarabay.